Dragi baki i deke, u školama širom sveta Dečija nedelja se obeležava 2. oktobra, a u našoj školi u Tavankutu obeležava se od 5. do 10. oktobra. Tada govorimo o dečijim pravima i obavezama ustanovljenih Konvencijom Ujedinjenih nacija. Tim povodom organizujemo različite zanimljive i korisne aktivnosti. Prema svemu moramo biti humani i saosećajni i trebamo pomagati ljudima kojima je pomoć potrebna. Danas sa ljubavlju želimo da vam poklonimo razinice na kojima se nalazi ilustracija maslačka. Vama, bakama i dekama i najstarijim sugrađanima i korisnicima Gerontološkog centra u Subotici, kako bi znali da mi, deca, mislimo na vas i volimo vas. Kako bi znali da niste usamljeni i zaboravljeni, već da se u svakom trenutku možete osloniti na nas najmlađe. Maslačak je skroman, ali rasprostranjen cvet koji se višestruko koristi kao lek, hrana i ukras. Zerni klanci je dečiji lanac od hrane. Kao što i sam naziv na mađarskom jeziku kaže, svako dete je jedna karika koja stvara dečiji lanac od trave. Želimo vam puno sreće, zdravlja i veselja.